Damba şaval neja. Denge wana ye? Dengte? شبر کس ناخوی دنگ نای هول چکچی دنگ نه اول دنگ نه مجی. Tamam. Spas. کسی Spas. که داخوی نینه Tamam spas şaval sevin. بس خوش Hemen çavan ro şava haval sevim ne hoşine geçti cema. والله نان دو هوالی ما پیکتن در باس کرد بکی دی کس نینه نه Te denge min asker videoam jine vekiriyan. یا از دنگی انسان جارک دو من بیست جبیر نکم هول چکچی Bizi ya. باوریا من بحفظه من هي يعني Evet. Tabii havale hazır un çavan başın ro şava başın. Gelek ispas. Derbe İsviçre kesek mer he haval. این زانم. اما صح حسيب الكودري أو زاني. مستحسب لخلكيت جره هذا هنا خل مدقر خل تبيع نزل تيك أمي قبل وهندقر حسيب البار باش. يا باش محمود خيرات نسرت عفارة أبي ما مستسر شوا أوه ونجي همو بخيراتن ججنا وبيروز بيت سپاس يا حمو فلان Cejna çiye? ججنة زمان أوه كردية نروجا زمان كردية ججنا زمان كردية Aha. ایوار باش ججنا و همیا پیروز به يا وجهي. با سرت عفا خيراتنا Mugo belki un bahsa cezna Ramazan edikin ya. رمضان ارچن رومايا ميوياش شيكني هفتاك ما يبارتيم هفتاك و بزانم ها واي ما شاء الله بروجي قدان دا واي أنا وقت كيف والله یه گرت خواهی خودی قبول کردی شما ان شاء الله قدر رجاء وقبول كي. يعني هول كامران تشاوي تباشي باشم gelek ispas شواتكم. تاز ناس نكرم نه نا والله ببويرة. برام عفو. سويم باطي ها سرت عفات شواي باشي. از باش مسفاس هول كامران دارم هر باش. بالدنجاز ناس ناكم بشكي. دبي بيقوجي كما يا مبنايا ويا يا منا. نا كيم نكيم اياتي يعني اوي هذا وين اخوك.
مامۆستا مام li benda kêne kîvê werî başqa هنا 10 دقيقة ما هي اما يا هي نهدا قمانا 10 دقيقة ما هي شوار آوا خود چایا خود يعني شي وقت- ترماني وهذا حاضر ابروجی به وقت خود در باس بکن يا عمل تم وقت بشتفتر وقت دعاء ونيازة هي أزور تحمين دكم دباكو تشوبن تراويحه تراویح نین لا نیسان لا واي واو ما مستسف واي ما مستسف قلت لي ولا demek ki peşketin şey bunu. دیسال کرونا نهشت کو کس هری تراویحه تشتك ناب خدي قبول بك بلاد ما لا قدر خدي وجه گەرەک بوو ئیسا ڕۆژیژی بەتاڵ بوو بانەش بەر بەرە ڕەش خوات بگرتن ماموستا حسيب كلام كده حتى هوال حاضر بن از تشتكي بچيك كوماديش ورا بجم لسر هري ما جوري كلام كده عشيرك لجرم هيا بنيانش نزان هوالي متى ده هنا وننا بنيانشي اوان رمضان خاص ساله که دابو پاش هلا ايه شو دابو پاش والله نزانم وارتخ وان رافورم اینا دین دا چیکر بله بارکم زیده همتنی سر ملی وطنی ما دبیجن دم گیادرینی بون آلودرینی بون رمضان ها توجه دچنه جمع آقا دبیجن وقت شوله و رمضان ما جهاتی هم چه بکن هم خوازش مرا ده پاش دبیجن تمام بسن هر یک جوا کاوره کی بینن و ورن اشوار دم پاش دچن هر ما گنده هر مالک کاوره کی تینی تنوی داره بیشت و چنگی دوید دبیجتن مها قانونی یا که هر زوستان تدا شدت اره جرادت پاش بو مها قانونی او هر کاوره خدان توی داره و دچه یعنی آقای واجه اوه دنه باب عبدالله زیدان وی پارلمانتری ما او بویر واه یعنی تشتی وی واسه آوادی هنه مخواست بیش 20 ساله شی گره که ولاد کاری رمضان خواه بدنه پاش پشت کرونای دست بکر با ورا اوف السويدي زفستاني راحت للزفستاني لعلي باكور السويدي سيشار ساعتين الروج هي علي باكور الفيديو جيدي نها ساعات اللي دوني وابدا ناخن يعني ستوكون مش دوني ونزيكي سيا ناخن حتى يواردها اما هافيني ورا زفستاني جيل علي باكور ساعات ده هذا ينزاد التافدر دكت يعني حتى النهاج كان بسعور بكره ني سلس بي او زفستان خوش مرفستاني هاري ور هريم ايش بيد بي زفستاني علي باكور موجي باشد اساس روج لي ساعتك ستاني هافينا جي شب ساعتك ما مستسف قل سيهان بخيراتنا مرحبا جوي هميانا مرحبا سر شعبان جشنوا بيروز به باستكن يا وجي وبخيراتنا سر شعبان خيردا به جشنوا هميان بيروز كم جشن کی گله کی خوش جوش در باسوه ام دوی بیدن بله ای سال به جوش در باسته بی بله هر سال سالا دیتر به جوش تر هر سال بله ما مسته دن توبه روش بروش پشت کوی فاقا ما پشت کوی یان تگهشتنا ما پشت کوی روش بروش بوه ما مسته باور کم برکو جوانا بر زمانی پیش ودیچن و زاروک پیش ودیچن و داپیر و باپیر ما جمرا میراث که گلی که خوشترین اشتنه و جوان جی کو پیش ببن او نقدی پیشتر بچه
بله او راستیه که ژیانەیە راسته مژمە مۆستا حەسیب پرس کرد گۆیا و منابێوێ ji bîr kir navê xanimê çi bû behsa te mikir got sevgul صاحبي مالات دعوة ماموستا ya min got sevgul vecdedî Tirkî sevgul min got mîrat vece me Tirkî gotiye de min got bû gul sev mesîb bize nasîb olmadı hep tîkanlerî sev صاحبي hûn çawa ne başin hûn her dik باشي her du ماموستا xuşk باشي مالي أبا بي از هيفيدارم تجي باشي Valla başım gelek spas şavat kim hevidarım gohun baş bunu ye vaka ve gelek bilsa xomali bitef bi honer u zaman u ejarım jul صاحبي مالات navmada kem dibin avtişt والله حتى كو دستي ما تيما مستهم دبي هر مالي كو دبستاني كي جري هميجي ببي عواي بفكرن ancı xam bu yavay xoxla rızgar bikin يعني شوفوا امجالكي زحمتياتنا حتى بدمي rasta Eyvar baş. Eyvar baş. Çavanamın başın tevde. am ji bo tandrustiya ve hamwa daa dikin hevidarım daima kabul bibin ان شاء الله Amin. Amin. Cejna ve tevde piroz be. ya jî spas لا تجي فيروز بيه gelek spas evvelê Rıdvan bixêr hatî tu çawanî başî Nav xeyre de be. Spas kime bal. Hun çavana. gelek spas evvelê Rıdvan mezûd te nedît bû ya Ne olsa? ترى والله من تناس نكري يا رضوان من تاني Ne ناس oldu? Ne zaten hem jike kültüra korona ya. Hem ben hem talim de yemle be hem duras. Hem duri heft çevrede gidalim. ترى korona mesela ve xelas biz barım nezîk gerek mevdû bînin yan Vallahi از بيجي مصاباشترة az bavar dikim evlamı mayinde bin. Hintişti ve mayinde bin. ne ya يعني هذا رضوان جبو ما جالك باشوي تشيل بي ام هش ساعات دهاتنا حتى نيوري برو No. Rasta. Yani hin ekteşif ana ki go bmerre binin başa. Bes nahne. Em hevdu bibinin başa. ريري نا بتايبات جيفيني اوري برو هذا رضوان ez barım gerek nezîk de mevdû bibînin ora birûyê tu werî bêje nizanim Em hevdu bibinin. Vece bernama ve çava imam ustan. Valla bername me hesîb mamosta hesîb îdare dike û komê me nîrxandinê yê Amedê hineka madena ji Swîsra hineka madena ji Swêdê me madena Başa. Saat hoş. bawer dikim yê Garip abi ister YouTube jike başa. Tamam. xwal ser YouTubeê zindiye Eri tamam. ser YouTubeê heye û zindiye mamosta hesîb wê îşî organize dikin Saata hoş dest hoş birası kareki piroza. Spas. spas ji bo beşdarbûna me hemû Eri valla spas bu teva bu kedava. O birası rojeke hejaya goyek piroz. Yani. belê مرحبا جوارم Ahlan ser merheba serçava چاوانم باشن gelekî spas tu çawayî ساوبن سپاسیار خازم امجی باشن hêvîdarim her baş be ساوبن سپاس
از باورم مامۆستا من بو gelek kes. مامۆستا حەسیب Jer derê dünya her keseyir vedere. مامۆستا حەسیب Dengem day. دەنگێتە تێم گۆ دەنگێم تێتە Erê dengete te mamoste. ئەو عادنان لیگێت خوازێ Em ji her kesî şand. بەلکە ئەو نەت کۆمێدە بەلکی نەت کۆمێدەیە Dijer bişine. نازنزا بشێنم Bir havalek bişin ola. کی زانێ بشێنێ هەڤال ئەس دشینم Tamam. زەحمەت نەبێ Tamam. وەکوو کی عەدنان دۆغان نمراوی چنەیە ژەمێ چاوە نەها نەمراویش تەرەشێنم Hevalê Rıdwan bira bişîne jiyatî هەڤالە ردوان kuçûye. ردوان چوویە کودێ قەی چوە بدزی چای بەخۆی Ev yani linka mamoste Hasîb şandiye dest bide ser dedi ew oqek heye. Wê oxê xe dibe her numarê êsta çê dibe eger نیویە واشین مامۆستای سە مەسنجرێ بشینم بێ دەخە نانا نەوێنە ئەز نهات تەلەفۆنێ دەتێ دەمە دەقەکی ئازی ژێرا بشینم ئەس تەلەفۆن هەیە هی دەخوازن ها بشینم بەس دەخەکی تەلەفۆن پتەرە هەیە تەلەفۆن من هەیە تەمام mamoste Hasîb çawanê başî Abi hevalê İrfan tu çawanê tu baş e? Bê spas wele Tu mamoste Hesen ev du nas dikin? Hesen kinya. Heval jî li Swîsreyê. Hevalê İrfan. باوەڕێکی من ناوێ بەهیستیا لێ من مەهەبدوو نایکی Yani mamoste jî bêderê. ئەو حەسەن لوێر نو هاتیە لێ گەرناس هەیە گەرناس کۆچەرە و ژی لوێ درێ ئەز و گەرناز بە هەڤڕۆنام هەبدوو بینین هەڤڵی هەوین Gernas jî bêderê rastî. گەرناسی ژوورە mamoste Hesen kî jê kantonê ئەس جنێڤێ me Cenevre bêrivan wê derê hat bêrivan nastikî kîjan bêrîvan bêrivana wanê êya nastikî Ama bêrîvan Kurdî naxive Nizanam pirsgirî ya çi zan Wala nizanım ji ber Kurdî naxive zêde peyvendiyên pêro heye Kurdî zane bû çi tercî nake rexnekê carekê ariz bû min got şet Tirkî daxwe me neayî beşteranê dîndekî Oy oy. Hevan û zan çend deqa 4 deqê me derbas bû. کەرەم کن ببووره من ji Etnan ra rê kirî dîv je nizanim min jê re guave link mamoste heskî te ew bike hin mikrofonê hin hevalan girtîne Mikrofonu her kesî bigirim. Ez wiyaz dikim. Em dest pê bikin û ez bawerim em ê mikrofonu her kesî bigirin. Ez ê bigirim niha mikrofonu her kesî ez ê vekim. Yani ê mafeya xaftinê bixwaziya dikan destê xwe rake ya jî peyam de chatê binivîsîne ez ê ji wan re mikrofona wan vekim. Hevan مامۆستا نزانم چاتێ بێژم هەمە حەقی ئاخفتنێ ez ê bilim. سعادە ئەس خوازم Tamam. Ser navê enstitûyê ez ê enstitûya Stockholmê ez ê mafeya xaftinê bidim te. Tamam. 5 deqa ez têkevmê ewrî cejna hevala pîroz bikim xêratina wan bikim û em ê dest pê bikin. Hemû heval bi xêr hatinin ser çavar hatinin wek bûn hemû heval dizanin îro cejna zimanê Kurdî 15 Gulanê roja cejna zimanê Kurdî ji 2016 vir de 2006 vir de wek cejn tê pîroz kirin mixabin îsal em nel qada bûn nel salona bûn me her sal her bajarê her Kurdekî li Kuba li gorî xwe şahyak çê dikirê semîner û panel dat çêkirin îro dîsa heman tişt li ser dijitalê tê çêkirin yani li heman anha belkî îro bi 5 sedan bername li ser dijitalê heye me jî bernama xwe li ser vê dijitalê û em ê li dar bixin wek enstitûya Stockholmê ya Kurdî enstitûya online û koma xwendinê ya Amedê û heval û dostên me û koma xwendinê ya online em bêjin em îro em ê bernamakê li dar bixin
از باورم امیرو زیده درج نکن هاو امی دوست تشتا بدن برخو لسر ناوی سازیا امی مافیا خافتنی بدن هوالا و یندنی چند کسی دنیجی بخوازن لسر گرینگیا روژا زمان زکماکی جشن زمان کردی با خفنجی امی چند هوالا رو وان گودار بکن ماموسته کامران امی جوی دست بی بکن و پاشه از باورم امی ماموسته میرهم ماموسته بصدقه که از دنگه توکب ماموسته میرهم دنگه تگرتیه از دنگه توکب شکرم آخر وکه تمام از اولی دنگه امی مافیا خافتنی بدن ماموسته کامران از نجبو مافیا خافتنی نجبو پرسک ما بجبو پروگرام کرم که نه د جبینا درباس بوی د بریار وابو کو حوالک ما بر بناوی رونی بو یان باش دبیرا مدنما گرک لسر حواري تزك ويهبو او تزهنك او تشوابو اره حوالا روناهی önən جبرکو برنامه و هبو نکاری تبلیغ بده امیرو بخو ریور بده اره حوالا روناهی نکاری بود تبلیغ بده جبروی وقت مسألة تقول أمي سام ما فيها خافتني جماعة مستك كامران كرم بلا كرم كي ولا كامران ولا دي هر آم أو برسك ونتش كيدر تمام قال لك سباستك ما مستك كامران لسنا في انستيا ستوكهولم يا كردي ما مستك كرم كي كاش مرهن كي قال جرينجيا ججنا زمان كردي كلام آخر بك بله سپاس اشتراجیش همو بشتروانه را بشتروانه هجا و برومتون همو و سلاف دکم و توا سلاف دکم جدلو جان سلاف لینگو اف روش دیاری مکری سلاف لجانگوری و مه جلیلا قاسم حتی شیرین علم هولی جفرهات و لهنگ شوا چاران حتى شيرزاد كمرگران وهوزان مزگين سلاف لحمو جانگوريه كرد وكردستان دكم بذي مناسبة هوانو سكارم بيجم جو ججن خوب خنابنا ججن هر ججنك بكدك بتعبك بخوهدانك بأزيتك دبي جبو ناس بري تخوازم بچارن شخوا درجناك ما مستا پیشی جی گوت همو بلکی وی 5 دقیقه وقت لی 5 ناچنی من تخوازم بد تشتکی جلادت بدرخان دست بکم جبو گو افروش پروژک بهتر وره فهم کرنا جلادت بدرخان تشتکی وهاد بجد به هوار زانینا زانین خناسیه خناسی جی جمره ریا فلات و خلاصیه بدکی هر کسی گو خناست که دکاره خو بده ناس کرن هوارا ما بری هر تشتی هی نازمان ما ده بده ناس کرن لو ما گو زمان شرط هین یه پیشیا زمان مجی وقت املی میزه بکش بو ما همو افگوتن هر پای وکوه بگرانیا زیر و آقوتا لبا مگرانا جبوغو جديروكا كيفن وحتى وكافيغا قالك كتقاري بيزماني ازياد ديتن تعب ديتن وقهاننا روجاما دجي ام تشقى حول بدن وام كاربن بيزماني بيش بيخنا مي والقاسي بسر بلندي يعني سر بلندي كالبايخو بهن يعني جبابا طاهري اوريان علي حريري مالاي جزيري فقيه طيرة أحمد خاني يعني بهجماري ناي هجمارتن بو كات دان جبونا أف زمان نمري وببي زمانكي هفقرتي زمانكي قشتي زمانكي تيقشتني وأف زمان دفع أم تشتكي دي ترشي جلادت بين نبيرا خو جلادت بيجي زماني متشرمي منا زماني خلقي كراسي منا أسكارم كراسكي بقهارم لازم نكرم چرمه خو بگوهارم دبي مناسبت تا گرینگیا و همو گهون همو جد زانن کنگرانا تویا کردستانی 2006 دا
15 گلان وک جشن زمانی کردی قبول کرد و بیان کرد. اما موقع انستیتویا کردی استکهلم حواله بورتی و حواله حتی نها تیدا کدا همو حواله های و گلک جبه حواله ما گو کدانه و انستیتو و گهاندنه ایرو هنجوانا گهانا ریا پاکواریه و هنجی هدنا مدنه و هنجی چونه سردلوبانیا خوا کدا هموها های یعنی دبیر بیا وایدا از الوید حضورا و هموها دا سپاسیا خوجوا حواله ما گو ابن استتاوا کرن و گهاندنه و روژه گو کدای هموها رجی سپاس کن. اما موقع انستیتویا کردی هر سال سالون دگرتن سمینر مددان کنفراس مدکر جانا جی لدر و شاهی و گووند و خوشی ما بیانیا جی ججنا خود دا قبول کرن لیم مخابن ای سال وین نخوشی ورکر گو ام برنگ کی وها لبه دره بکن و دبه دجی ابجی سربلندی که گو نا ام جی گلک بشه دنیای ولات خو و جی گلک دره دیتر جی ام پاورانو مهفناست کن ببیرنگی حوالنو یعنی ملت گو ججنا خوا نه آفرینن ججن خوا نه آفرینن مجبورن ججن هنه دیتر تخوازی اوه دیتر دجمنه وابن تخوازن دوست وابن جیران وابن یان دوری وابن و ججن دیتر شخوره چه بکن و با آفرینن چه دلخوشی جوین مرووی ریا جوین نطاوی رجوا مرووه را گو کارن ججن خوا با آفرینن ججن خوا خودی در کبن و با ججن خوا دناف قلده بكنا ججنه نطوي وبيش بيخن دبردا ججنا زمانه كردي جبو ما قلكي بيروزا جبو قو زمانه ما هبونا مايا وهبونا مجي وكو ام حموجي زانن دبي ام برخوداني بدن برخوداني دبي هلا هكا قوام لبشه كردستاني باكوري كردستاني ميزكن بشه مظنه و هستي بشتا كردستانيا او ام لبه ججنه دوی گلکی دلسوزی خودی در کبن و بی زمانی گلکی پیش بیخن سپاس جبوگو گهدار کرنا و حموا جاره که تر ججنا و حموا و ججنا گلی کردستانی بده سری ده ججنا یگو اب ججن دیاری مکرن پیروز دکم و سپاسیا خوش حمو کداره بی زمانی را پیشکش دکم سپاس ما مصطفى ام سپاس دکن مامۆستا جواره یعنی پشتیوێ ام کی باخفە ئەدخوازم مامۆستا میرهەم مامۆستا من دەنگێتە vekir مامۆستا میرهەم Tamam باشه tamam مامۆستا میرهەم هەڤالێ ناس ناکن ئەدخوازم بدم ناسین demek dirêj li Enstitûya Almanya ya Kurdî serokatiya wê kir wê derê xebitî û ser rojnamegeriya Kurdî kar û xebatê wî yayî pirtûka wî yayî mamosteyekî salan ser ziman dixebite bira mamoste ji me rengî qala ew jî ser roja wê hinekî bax spas مامۆستا حەسیب مامۆستا میرهەم لە ئەنستیتویا کوردیا ستۆکۆلم یەک ژوا کەسێ بۆ دامەزراندیە یەک ژوا کەسێ بۆ تێدە کارە پێشی کردیە و کە داوی ژیا مەگشا بهترە ژی مامۆستا میرهەم نەتەنێ لە ئەنستیتویا ئەڵمانیا لە ئەنستیتویا ستۆکۆلمیا دامەزرێنێ وەیە و کە داوی گەلەکە دە هەموو وارێک زمانی و بێ تەفگێرێ دەکە دەکەویە بێ هەمپا هەیە مامۆستا میرهەم ژیر مامۆستا کەرم سپاس ji bo hevala ji bo geş hevalên beşdar niha em bi rastî ez hinekî tedî li gora biryara me biryara civîna derbasbûyî de hinekî wilo ez li ser hin tiştan fikirî bûn dengem çawayî baş dî Evvela hasibden çawayî Mamosta dengete gelek başı tamam zelal tamam İca tamam uçağı ev vakti emin be hevrebin ve liser zaman perskile ke derdor zaman u cejna zamanı kurdibi havale kameran şfahet işlerin esası u bilgehin bahs kirin testişam kirin hejmartin u havala jî bihîstin
بری از بین سر هنک مسئله که زمان نظام هجمارا مجوا بو كم يعني نزل ده يعني بكو حواجي وقت ببين حتى السكري أو دينتنا بلكي نجارة كشان جارة بكار بندج وباش الخادم كان قلتنا في أول ب دوسي فكرة بدوسي قلتنا لسه هواري جيورولا هواري وفينك يجي جلادك بدر خان گریدای هواری پیشکشی هوارا بکن نا پر کس جبو هواری گلک تشتاق بیشی سال داوی هجمارا لیکولی مقاله و رپورتاجن لسر هواری جیهو وزن و گرانیاوی لسر رولا جلادت بدرخان وبلكي هجمارك كوباري دن وكروناهي ستيركو هالوكي دن زحفن صالي داوي مثلا تركي جمال فري بن محقق هناك اقهداني دبيني هناك تجد بجن نوبونك هن بحثا سنتزكي دكن هن مانيفستويك دبجن هناك دبين شكلك رنسانس باوريا ما ابقش جي راست اب حمجي جبو هواري جبو جي جراني ورولا هواري كمرو جيلك يا بكاري بكري دست لسر بسكني كل ببي دي خدمه بل ابج رنج دير بناف كرينين وقت سنتز ومانيفستو وابجن رينيسانس وهروكي دين جبو هواري نبتلي دي خدمه جبروجي دي خدمه كو نقطة جدو هوا نبونك قد رهن خوي لسر رهن خو لسر در بازبونا خو آواد بي يعني جالية كي اگر برو بگلي جي آرشيبو خزنه ديروكي سياسي جواكي ومديايي بخودي دبه و خورتیا هواره و دهنه روشی به باورگام جورتی و یاکو هیچی پیشتی او قاس سالن خطابی مدکی بالا مدک شینه و حتی ایروشی همه او درباس نکریه اف آلیه هواره اف خطابت اویش بونه کو و پیشتی مشی اف خطابت و دوام بکن وكيدن دسيت تشتاجي إشبو سكنة هواري تفاضل بيجم وهنا كي بين بديرو بقري بدر يعني حوالي البشدار دزانن كو هوار جبر هشمارك سبب راوس ياو سكين يك جوانا يعني مروب كاري بيجي كو هوار يعني زي دولو زي دج صديق سال بإرادة وداخوازا داهنري هواري جلادة بدرخان را نوستيا نسكني اگر مرو ام بجن سالا 1933 کو هوار راوست یا سکنی پشت هجمارا 57 به هجمار دستپیکی مقایسه بکه مرو دبینه کو شبوکو هوا دوام بکه و بتنه لپنجیو هفت هجماران را نوسته و دستکنی امکان پر زیده تر شرطونه قال لك باشتك بقول كماني جاورا خضرو يعني جاورا نبيسكارا جاورا ام بيجي بدك فندوانا يعني جغرافيا فندوانا جي باشتكو هشمارا نبيسكارا جي قال لك زيدتر يعني دي جلادات زحمتين قال لك مازن ديتن بقوتن ابراهيم سيدو ايدوغان كو يك جوان كساني كو ليكولينا قال لك هجاب سلو باب لسان حواري جلادات بالخانكية قوتنك أو هاد بشي أذكر أي شيء هذه أو قوتنا قد وقت ياخد النظام شبو جوجل تي قوتن كنت أدري بسكار روسيا حاجة بن أعطي جوجل أو عندك كتنة بلكي في جول أرز كيف بقولي إبراهيم سيد أيدوغان دبجي جلادات بدرخان جي كركي نبيسكارية اللي هجمارك تسكن كأو فنان نبيسكاري
و بدهان نویسکار درخستن او آلی پر گرینگی که گرک رانرسیان نسکنه دو هنچی یک دیجی بکنه بحثا دستی مخلاص کار آنینه ام بیشن کود ناوین کود کار آنینه با او شویه که او قضیدن بکی کل کن در و کن جهاتی دیتن لگلک دبره دیجی دما کو خبات ایلگال بید بن عده دبینهی دبین ناوین کود مخلاصو برنامه هر وقت المكاتين عني ليا جلادك نجبر إلغاليتي وفينا نجبر أو خديتي أو الكبار خبرتها والعسكر وبكتيرية جبر ويكو بهجمارك ناب بلكي دسر سيه نابيره كوهيج حتى إيرو تام نهاتي في إمكان الناس كرن دسر سيه نابي نبيسي بنابي جور نبيسي حتى كو هاتي ويجيو أوانا هذا أن ذكر إنسان سبب قلت لي يجي تجي أو ما قول نبي إرادة أخا بدل أخا وسطان دهنجي زختا كماليزم كيكلين كماليزم ورجيم كماليستي بحكومة فرنسا وهولين وخباتين وجبو كوهوار درنا كذا أم بينازانكو جبور ريال تزاجي كيكن وجبو حل وشان كبارك وحل تشتكي كبنابي كرداد بو وهناكي دبو فاكتورك هشياري أورغانيزموين وشمندية كرداد دولة تركيا أن آلية الدنيا مداخلات كرد وقت بريز محمود عثمان جارك يقول أجر مري فيجي ستير كيجان ستيرين العظمانجي تشتك بدست كردان بكدو تركيا مداخلات خالق دنجي أو كو جلادات دما كو كوار درخص بشرط كو خواج سياسة دور بقدا كوار درخص لي جبو كسكي وقت جلادات وبخش ناف السياسة دعات وقش شورشين كردستان تحقيق ذكرون حتى دناف يا عرارات يفضلوا دما شورش عرارات شكست درباسي إيراني بو أو تدي بسالي فشاخة كي وباشر جا إيران وتسليم إنجليزات كإنجليز تسليم فرنسيا دكي أو هابكو نكاري بخط تمامي السياسة دور بخا دكو دا قال جراج الشامية دركتو تدي جبن شعبدية قال لك فرتبو أو بخش دركتنا يبو فاكتور هيك جبو كوار بقرتب وأب نور الدين زازا بخشي نور الدين زازا جماعة بكيكو سببا كو هوار راوستي أو سكيني دور نقلتنا جي سياسته وهوار بيجو حتى هجمار دركة ما قلت ليه يعني بحث 11 سال دبي فقط دبان 11 سال دب بردوام درنكه اللي بتسجلك بردوامية جايكو تسجلك خبرات سياسي جواكي حتى شرع شكدانو وقالك شاخ وبر الدنيا راسي على كيها جواتا كردي حتى يعني هجمة راح يجلاو بيد راوستيا دمك يعني صالتيو كندا دمك راوستيا وبيش الجاري داس بيكن حتى هزار مصدر كله سياسي وكأنجام قال دايبي باش تقازمه بيشنكو خباتو خدمة هر خباتو خدمتها شي سياسي شي هر وكيل شاخي جياني جباتي سياسي مدعي روشنبيلي وفكري وهر وكيل على خدمته سربخبون اوي بقريجي يعني ده حتىكو خباتك بن داس حالات دارية دولة داغير كرده حتى كو آلي كاريا خوا جدرك جدية كبيرة حتى بأول شوية كي خوا نب إمكاني خوا نب إمكاني أندام وقلو خلقي ولاتي خوا إيشو كارو خباتا خوا كي شرفا خوا بقريني أو تم جيان وشارنو ساوي نا أوليو تبدي تالكيني الدسي قوتني بجملة تمام كل فاشتين سرفان وأم بتايبتي أم أتكسر كل أوروبا وبتايبتي جي السويدن أم هناك جروشة وشان جري ومديا كردي السويد قال لك باش ولحد كاربلية
يعني herkes dizane ku tedi zaman ki bahsa Swed'di bu hatta bahsa ekol Swed'di bu ku le Swed ji tabii şartı ve hepimiz ve ku çar parti ku lisan satılır gibi ya bu kombo bu denat sazayı avahi federasyonu çar parti Kurd hatı bahadu tebrik ederim bu hazine hatı zamanı Kurdi hat fasıl zamanı Kurdi cebi konferans hatta zamanı Kurdi bu zamanı Kurdi peşket o demek ki Swed dibiyali mesela dersine kubara kitaba her vakit geldi ki der katbet hatta sale 2000 belki hatta 1000 bejin nasıl notu peyda kısmı bir derece ki ama ev pranya van kovara ve alikarya Swed derken yani belki carek hepimiz haceder bir programa gibi taybeti serbe çevirin yani ciddi lekoline kelli serbiyali bikin mesela Kürdistan pres ku be bawariya me yek ji baştirin weşan bu ku sale haşte ya qasid bira bilmay haşte u habdaka o çend sal jnoti der maskerin yek ji weşan hali bi kalite awra bojna mabani serketi mizampaj renk makale navero şah geleki hijabu او بخوجي جي دستك حتى دوي بالكاليا تري سويد دردك روجا او الكالي كت جلجي بو تسكري بو بروبلم حتى جارك درباسي مدى جيبو دنا محمود باقسي و رحمه فديله بي اورهان توتم تو فني بسكارك فرد روجا مباني كيلكي شارزا فرد بو تسكري كلسات مثلا بي الكالي جي الكاليا كو جسيدا سيدا هاي خصك صاليك الكاليا امريكا ولاتي جهان سيهمين دي بروبلم سوينا شيء يا دهن مثلا ارمان اسكارم يكويا كوكاسا يشابكني ليه كندك يا مثلا ارمان demek دور دري derken خدمتك قالك باجيك زمانه كردي ديروكا كردي ادبيات كردي وهذا وقت درنا او بخجي يعني مراد جوان قدامك او درس بالسياريا ويدك چند جهه بحثاوی دیگه که بیشتر الیکالیا سوید هات راوستاندن امکان بردوام کردن توبارجی ادی گلجیو اوانا وقتی یعنی وشان سالن هفته جداویا هفته بری حشتی چند سال حتی سال داویی آنا کم بودن اجمالا کوبار بودن ایده که پر کم بودن اما بیش نمانه نکی بودن مالپر همه الیکالیا سوید درکت لبه کتابخانه یکی کتابخانه آلبیکه کتابخانه پر هجایی لگور آگاهداری داوی کمیل جه برپرسیاره وی برز نوزاد حروری گرد 12,000 کتاب بکردی لسر کرده یعنی جب زمان اندن لسر کرده هایی و لدور 1000 روزنامه و کبارجی لبر هایی کموی کجی یکی پر هجایی و demek ki mamoste emeyku piştir çu artuklu ve de malnusanış biraz malnusanış yurtlar hizmetdeki ku hizmete van her dahi hem mamosteci hem ya mamoste nevzat hem ya malnusanış zaf zedeyi belki hizmete nedim deviren hiç bu bu sebep bu kütüphane çekti. Yani ciddi hazaru haftu hatta beriha demek ki alikarya Swed. Yani hem kitabı godkırın ve alikarya Swed hakırın. Kesel vur kar bikirin ve alikarya Swed'e kar bikirin. O tamamı ambejil hizmet ve basraf ve cibin ve hamil Swed demek duru direşkir. Adbar beri dese sala Swed hadiye ki bu hayra alikarya me besi icat kısmı ki emecadi hinek ji alikarya bu hatta nahme sallisam dikir emecadi kısmı ki bikin de vur bu faşe hinek alikarya fakir maalesef ev kalsın ev şembilin ev limiskarın ev kesete dinaf kafat barın kul şfar razinin evana dinaf fade nikaribun ve kütüphane finanse bikin ورشا كتابخانجي آنها أو هاي شفاء بير بوي چلو بير بوي يعني عليه كيف خدمتها منظم بلكي يكش ماسترين كتابخانة كردي ببرن لعالية دلجي دي نما كاري كتابي نو نما كاري أمش روجنامة نو دركتن
بكري وبيني وتعقيب وغيره. إجا أز الفرد قديم تبقى رزقاري قاضي دما قمرو من ابنغي جبالكو خود خوا فينانس صدقي جبال بينا بالا خبد لي دناب شرط حالي دجوان دي الولايات كيوات تركيا كو بردوان تدي داقو كبه دولتي لسرسر مديا ما يديسكاري ما يروجنا مباني ما يروجي دسار صد كثير دوا زندان تركيا دي قرتي دي حبسات الزندان دي و دناو آگر و بارود دي روجنا مباني مك و جه پسلی جه سپاسی کارو خبرتا خود کن يعني ولاد تبيلامه ام جبر فايزا نوتو يكي جبر روجنامه ولاد ام درخن ام شو اسطنبولي يعني وي وقت خدي قراب يجبر يعني ولو هاد قبول كن بشكل كرديا ما باش يعني تخمين بكن دو نوتو يكي دي ام نوتو يكي شو بيش دسينا حاضرين مد بيش دو سباقي دي حضار المقصود نوتو دو روجنامه ولاد ما درخس تشتري شحف مع أمان خبر بيشكل إيرو بالصدام بحضارة الهواء ده كتن كوكارن درسي بدن درس زمان درس روجنامة جديد حد شيء بدن روجنامة ولات سكني ولات مدركة أزادية ولات دركة وأوا يعني علي دي جتله بناني ülke يعني ülke وجندم ونظام حتى إيروجي بلكي زنجيرك جي خلكن روجنامه يمد ومد تبقر رزقاري قاضي تبقر رزقاري قاضي كوم دبن دولة كر نكر نكاري بمسكين يعني حاضر ويهبون فدائية ويهبون كسيكو حاضر أماده مش حر يسكيب حر يسكيب بروبلم يلي خبر بن بيزكن هبو تلفزيونا ما قرتم زاننا ما دامك الورزي كان ما دو مديا وروشتي وستنتي حتى ايلو جيني كاريبون راو سينين ريلي بقرب اجا البارم هنا كيما بيوس ديت جبركو مولو زاني بكو باشا اساسي سيركيو بالجاهل لسر حوالي بين شنتش دوتن اجا باشا زمان اجا قادنا سبيشل انكي سر باشا زمان بين حتى حوالا زوار مجال لك يفار وقتها هبال بيوز بينن أذكارم لسر زمان جي كم تشتغل بيش. ما مستسپاستکن گلک آگاهیم باش بون مالیا و سپاستکم هواره کید یعنی گر پرس هبن هم دکانش بو ما مستمر هم یا جی ما مستکامران پرساجی بگیرن آن هواره که هب بخواز لزیده بک آن سر مجاری باقفه هم دکان ما فی آخافتنی بدن وان. از باورم خازم ما مستحسي سلاف درچ عواق کرم که صاحبتنش از خازم براستی برگو بچه درنگ جهاتم از سری نه نگ همیده ما مستکامران چگوت از نگ همی بس ما مستمر هم تشتغل که بده و خوش گوتن لی نزانم جوین و بچاوی و هدیتن بچاوی بمشه سری دجبر نگ همیده نه ما مستمر هم لسر مثلا پیوجوی حواری و حتانها براستی گله کی باوی کی پداگوگیسک و خوشکانی زمان پیوست نکرد سر بنای دوباره باخ به طبیعه اگر حوال ندی لی زیده بکن یان کم بکن و تشتکی دیا لی امجنها و شوندت کارن چه بکن یعنی وکا گله کرد وکا انسان کرد وکا کسی کو خودبینی وکا نویسکار و ماموستا و زمانزان تایبت سر مجارا زمان کردی از بهارم لسر وینا گرک مروف گلکی هور و کور تبگره یعنی راستا گلک بدل حتنا داین ج هواری و حتانها گلک روزنامه و گلک کوبار و گلک نویس و درگاه وانا حتنا کلید کرن و ریببر وانا حتنا گرتن و زندانی کرن لین هم راستی که جی بزاندن یعنی ام لاوروپا نه لاوروپا جی نفشه منی لاوروپا زاروی ما و زاروی ما اب زمان شیرین و اب زمان خوشک و اب زمان مرگ و ام پی یعنی هبونا مل سرویه مثلا حواره ده زمان و ملت بیجی زمان شرطا هین آپیشنا یعنی یا پیشی اگر ام وی زمانی و وی شرطی امش بیر بکن
تي واتي جو يعني وكم ملت أمي تيك هرم بتيبت الباكور سر باكور بيجم دماغ مرو بكير داخله أو عاشقتيا أو معشوقتيا زمانه تركيا أبي تشاورش كاندن بتيبت السر بيا خوازم جو هنك هوال سربنا هور ببن سربنا نقاش كي بكن وكيدي يعني هجر أم هرتم التاني الشيروبا والتاني اللي قوتنا بقرن gelekî xweş em dikarin tişta derxin lê birastî gerek jniha pevder ser zimanê Kurdî çûwerê kirin ji bonî ev ziman newê ji bîr kirin. Nizam belkî mijara we divir de heye ji mijar û ez nîv saetê dikarim pey nîv saetê de nêzîkî nîv saet çil deqe ez mecbûrim herim lê ew ji dilê hat mixwest ez wêna jor bêjim û silav li we hemû çika mala we hemû ava. Gelek spas dikin maliyê ava. Yani em dikanin kesek bixwaze dikanin bersivê bide ama ji bo şekilde ez bêjim dîsa heval bixwazin ez ê mafiya xaftinê bidim wan mamoste Mirhem got her dema hawarê de ekolek wan hebû yani gava kowarek ya jîn weşanxanek tê ava kirin ekola wan çêdibe ekola wan çêdibe azadiya welat yani bi weşandina rojnameya rojane ekola piştî nodî em dikanin bêjin ekola azadiya welatê berî wê ekola rewşenê berî wê ekola hawareyê niha yani vaderna jî dikanin ekola Swêdê mamoste Mirhem dîsa gotibû yani her cîkê ekolek wan heyî lazim êdî va ekolana hemû standartekî yani alfabê de standart û di rêzimanê de standart ya dinê mamoste Adnan ji bo yani ka em ê çer bikin yani êdî slogana derkevin em çi tiştekî bi obje yani em ê çi dikanî bin bikin ki em vê asîmilasyona li ser gel em xelas bikin yani bi rastî fikrek me heye û hinkî hewldanê min jî hene em dixwazin dibistaneke online vekin yani ji ber ku Kurdek ve em dibînin li bajarekî Swêdeyê Kurdek li Meksîkayê zarokê wan jî li wê derê û yek nizanim dawiya Japonyayê ger dibistaneke dijital yeka dijital em dikanî bi vekin hinek hewldana me heye em ê yani vê çikê yên diasporayê em bêjin Kurdên hatine mişteqkirin hatine sürgün kirin ya jî mecbûr neçar manin an halı dewletan yani em êdî nikar kesek vegerin û yani heb jî derfet hebin jî êdî zarokcî dibin em nikarin vegerin lazim e yani ji bo yên diasporayê dibistanek dijital yani hemû heval mere dikanin ser wê xebatê bimeşîne dibistanek dijital yên dinê dibistanên fermî hetayî ku yani çikek devletbûnê tune bi di Kurda da an konfederasyon an federasyon an xweserî an azadî an serxwebûn yani hetayî tune bi di nav devletên ku devletê me dagir kirine wê destûrê nadin mixabin wê destûrê nadin yani ewel Bakurê Kurdistanê saziyek me ya komelek hebû komele çav neberiye dikirin deh cara hatim ser me digirtin komele girtin mamosteyên xwendekarê ku li wê derê ders dan wan fîş kirin ceza dan wan yani yani dibistan wîya ya me nikerim komela de ders bida yani biya me pêşniyara me em hemû hevalên ku diasporayê ne yên yani bawerim hemû hevalên vê derê jî li ser ziman dixebitin kîjan welatî bi em dibistaneke dijital ya dijital em li ser bixebitin ew ê çêtir bi û hevalekî bixwaze baxfe em dikanin mafiya xaftinê bidin wan ji Amedê kesek naaxivî ji Amedê mamoste Ahmed Kaniyê te xwe veşartiye zan dengê min darê narê dengê te tê min dengê ha mamoste kerem ke Ahmedê me çavê min te birî من عفو بکه جبر کو رونایی پیش نیاز ما اورا نگر اسم کار درکدم قارشیه نه کامera خو وکنه تو کامera خو وک ها زرت نه دنگم بی بس ترچار از بدی تدی جان مر به بدی کار دست خود دست میشی دست امرم گفت نه تشکی نبه هوانو ایرو از خوازم دیا بوارا پار بکم
وجد خود تماشا کریه تورا چند زمان کردی ایرو چند ساعتا وشان وقت گو یعنی آنلاین خبات پر خوش معرف کاره بکه به تایبتی جی کچا جلادت میر جلادت سینم خان و ام بجن کچا مالا جمیل پاشا به هفرا اوه لسر تلفزیونی گلک صحبتکی خوش کرن داوی دا حوالی ببر کچاوی کی جان اج بروکسل هاتı bu şu hatı bu نه فردا او فردا Cemil oldu. هوليري بو هوليري tamam ya Joel Brüksel demin Enstitüya Brüksel'e demek ki karadaki ama pizza dedi tamam Kerem devam et. بله او هر دو به همراه یعنی از خوازم یا ببجم دیمنه کی گلک نتوه پروری چکرن لزبر آلا خویبونه بریا یعنی همو اوه آلا کردستان کمارا کردستان المحابات جهات او کرنه لبروی آله و بخاند نیف ساعتی هر دیا تزانه یعنی دستلاتداریا کردایا دم میران دا میره بوتان هری داوی لسر دستلاتی بو و میر جلادت دواماوی که ایرو اموی روزه پیروز کن کچاوی آخفی ام گرک پی هستیار بون و براستی جی حواله لسر تورا چاندو زمانی کردی خدمتکی باش کرن و از نها پی حسیم که ما مستحسب به هیوی هیا که پیش داشت بونه قنه بجی نفش مای کل پنابرن جزارو که وانا ام بجن دبستانه که آنلاین پر باش ببه او فکره که خوشه و از کارم مخص از وی هستی خوب برا پار بکم جامده من گوداریا وان کر هر دو مالبات مالا جمیل پاشا و میر بوتان به هفرا لسر یکیتیا کرده لسر مثلا سینم خانه او که گوتنا دیا خوگو روشن خانم گوتیه یکیتیا کرده پیک بینن از کردستان گوره بخش وبکم یعنی وسا هستی خوش از هیوی دکم ایدی کرد سرکفتینه پیشکتینه خوش یعنی چقدر دجمن سروان داده daha behez lehember dijmin خبات بلندکن و ام بجن برخودان جیانه و سرکفتن جوارد خوازم gelek spas dikim mamoste here bin spas dikim kesekî dinê Müsaade ya mamoste Kerem ke hevala ججنا زمانی کردی تبعی والله پیروز کم نا خالق و ساعت زمان پرسگیرکا بیشتر جنراسیون نو هاتی یا دیاسپورا راستی یا کردی نه خاص اوه راسته لهنی کوالاتنا و درفتی کو زارو کاربن زمانه دایی که بخوین دبی کنه بله مثلا دما که یک لباکوری کردستان دمیسن اصلا زمان دور ده خطری ده یعنی لباکوری کردستان زمان ده خطری ده لهنی که هری مانی دی رژه آخفتنه یا بکردی داکت یا 5% 4% صدی 5 کس بکردی آخر یعنی زمان دولات ده خطری ده نتفن الدياسبورا الدياسبورا دبي ام بيجن نسلي كونو لفر تشيبو لفر ديجه او دجالك هيلاندا ام بيجن ام جواني ما يسويت بدس وكن ديوان بگرنه دسوا كرديا وان جالك باشا يعني كرديه كي باش بريفه باش دخوينن دچن او درفت بلكي هي حفتي ساعتك بيان 100 دقيقه يكجبي درسا زمان درسا خود بين زماني خود دخوينن للباكور يعني دي هيك بهتر بري خبته باكور
zarokek li gundekî ji êşernaxê dikarê bimire biaxive bi Tirkî biaxive Kurdî nizanibe bifikirin zarokek li gundekî ji êşernaxê ku dibe ku kalkê wê û pîrka wê yek gotin Tirkî nizanibe yani eger em tenê di ava diaspora de bi dest bigirin ez bijim dûrdekê masî heye yani ê diaspora bi şeklekî ji ber ku ew çewsandin û zilm ew li ser menîne em bi awayekî rehet dikarin bi zimanê xwedî derbikevin biaxivin pêş bixin li zarokî xwe fêr bikin li dibistana fêr ders bidin ez wek mamosteyê dersa Kurdî kar dikim 103 şagirtê min hene 2 şagirtê min ji Kurdiyê Bakur'in tenê 2 şagirtê min Kurdiyê Bakur'in tevayê dî Kurdê me em bêjin ji perçeyên dî ne Kurdiyê Bakur gelek hêlan de em bêjin zarokî xwe dişênine dersa Tirkî wan fêrî Tirkî dikin yani hinekî di vê hêlê de yani pêwîst e ku em ew bikin û weke ku min got serî de jî ya li ser israrim yani li Bakur ziman di xeteriyê de ne li diaspora tenê xebata me di vê berê wê nan li Kurdistanê bê hinekî ez vana dibêjim dubare silav reis Spas dikim Maliyeva Mamoste ez dixwazim hinek tişt bêjim Kerem Songül ji Anatolya nevînim ji Konyayê ez ji we hemû silav dikim cejneva zimanek Kurdî pîroz be li hemû Kurda pîroz be heva sevîm tiştekî baş got bele rast e zimanek Kurdî di Bakurda tehlike de ye li ne tenê li Bakur li Başûr jî aslında di talûkê de ye yani hinek dibêjin işte bê devlet bûn bê ziman bûne bele nîv jî bibe devleteke me li Başûr heye wê rojê min xeberek xan nûçeyek xan tebeleyê hemû Başûrê hevlere bi Tirkî ne ev tinebara hevde di tirkita edin yani edî giran giran tirkita axivine rêze fîlmen tirkî temaşe dikine yani Kurd bixe dixwazinek xe esmîle bikin tamam degirker li ser me hene me esmîle dikine li em bixe jî dixwazin xe esmîle bikin ez çawa bêjim ez ji Anatolya nevînim zarên me hîn Kurdî diaxivin li gunda Kurdî diaxivin li bajara Kurdî diaxivin Kurda me Anatolya nevîn ten ba hev tenê bi Kurdî diaxivin tenê Kurdî yani erê rast e yani peyven me Tirkî jî hene ama olabildiğince em bi Kurdî diaxivin li hevalan me Bakurê Kurdistanê de hatin vira yani sürgün bûn işte ji bo kar xebat hatin di 10 sala de zimanê xwe ji bîr kirine ji ber çi bîr kirine yani nizanî hem ji bo zimanî xwe berxebidî hem bêjî bi Tirkî dibêjin ana dilde eğitim istiyoruz hem ji bi zara xwe re bi zimanî dagirker diaxivin yani her tişt di dest me de ye ev gotineke pir be her tişt di dest her malak dibistaneke min xwe li ser medyaya civakî hîne Kurdî kir yani hîne nivîsandin û xwandinê Kurdî kir ji xwe min tizanî ki ez baxivim û fem bikim lê nivîsa min ne rast bû min nivîsa xwe jî li ser medyaya civakî rast kir ser xwandina Portûgên Kurdî rast kir demek min karî ki ez bikim demek ki her Kurd dikareke bike lê Kurd nixwazine Kurda zimanê xwe ortak dîl kirine Tirkî oysa zimana Kurdî ortak yani hevpar Kurdiye yani divê Kurdan Heqarî Kurdan Konya'ya Tokat'te Van Kars
همو به کردی باخفن هفته فهم بکن لی ام به کردان دورندن دیگه هفته زمانه ما دبی ترکی چما ام خنیشنی نیشنی یا اون کرده کویه نه ام فهم نکن اتنه که خود زور که زحمت ببه ام خود زور که است خازم ملبته که ملوی داره های مردنینه ام هر روز لبا هاون افت نباره خا يعني نباره خدا بترك تاخفن ام كردن اناتوليا نافين تنباره هفده دو چند دیگه هف بكردي تاخفن ام او حمو تركن خزو چاخه تركيا کرده وقتك افدان تكن از تپرسکری که نبینم از خازم که ما کردی باخفن از فهم نکم از سید نوت فهمتكم سید حفتي فهمتكم یا زحمت بکشنن جبوی زمانی خا زحمت تکوشین نتنه چک و رخن تکوشین مجی انسان برخه بده یعنی ام لسر زمانه شین دبنی نتنه بوی کردی یعنی بلکه ام عرب ببونی بلکه ام فارسی ببونی کردی جی همو زمانن به دنیای همو زمانن گلن جه پیشرو جمره پیوستیه که مزنه از جو سر ویج میاکه که بدم یکتیه نتیوی از باورم لبرازیلیا بو دو کستنه لسر زمانه کی مانه سر زمانه کی دو کستنه مانه تن ev دو کسانه وی زمانی tuzanne evcilevde xeydine Birleşmiş Milletler yani yektiye netivi katiye navbare ki bana hırt kesana lehev bibine ki man navbare havdı bağıfın vi zmani bende nekin eçil milyon Kürt lehevde xeydine ve hevdra bzmanen da gırkeren ka yajib bajarek devletek li dijinin kırına ortak dil. Yani tane tkarek er sosyal medya sar dijital dibistanek bebe پر باش ببا وقتك أجبوي واج بيجم دمك ودسبكر من چند حوالا خب أكر يعني بانجا حوالا كر منو ما موسى هسيب كاريك بانت كه ونش تهبل من بار روجانا ونش تزون ما مسا وقاس پر كاس تهبل قرصة وبوكي نها أزبابرم وقاس كاس تنايا أم زو سارد بني زو خد تكشنني evji rexneyeke Kurda bibe her yani kovar nûçe li ser dijital medya pirtûgên Kurdî zaf pirin divê ki em tenekî xwe zor kinî ser zimanê xwe fer bikinî زمانه ما هپار yani ortak Kurdiye inşallah emeğe لسر Kurdi zaren hem mezun bikin yani Kurdi tıparizin bare zaren hem Kurdi mezun bikin. Spas dikin. Em spas dikin. Maliyava Mamusa Songül. Allah bacan. Spas dikin. Kesek idine Mamusta Hasan. بله امجی دست پیک جشن همه حوالا پیروز دکن یا زمان کردی هیویدارین سال بو سال روز بروز دم بدم هر تشت پیش دا بچه و روژن تاری در باز کن اجی تکارم هندکی نرین خال سر رفش زمان خبات کو ام بکن دو بیتا سودک جبوی پیش روژا زارو کمه نرین خواصا بجن بلکه حوالا هندکی تالیه دیروکی دا بحثا آستنگی و روژن بری لسر بریا چاپمنی بریا کوارا هوار کو حتی ایرو گهای جنها پیدا جی پیوست ام بری هر تشته لوک کده خواهی در کبین برفره بکن و نه هوارکی هزار هوارا چکین جبر کو روش و دنیا هاتیا گوهارتن ایرو که انسان دکاره برای و تکنولوژی گلک تشتیم باش گلک خاندوان و به هر شیوه که دکاره با عالی زمان با عالی فکر با عالی دیروک دکاره زانکوات یا وقتی لی یا گرنگ چیه یا کو دست پیکرنه جبر دی بیجن به کردی دی بیجن
شول شعر دما دست بکه دبر ریوی افراسته که خواه لازم هم لگوری به هندکی خمسار نبینه و دست بکن اف هیم لسر زمانت کارم وی بجم هندکی از من مخمور خواندیه من 12-13 ساله کرمانجی خواندیه و 5 ساله جی انگلیزی و سورانه مخواندیه 6-7 ساله جی من درس دایه درس ادبیات می دایه و درس زورو دایه بلکه گل جامع ما مستمر همج الجامعه و مو دبويه کنفرانس و خوات مدا ما هر شرکاتی به هفدورا کریه است کارم جبوی مسئله زمان کردی د آستا خاندوان ناندا نت آستا روشن بیراندا از کارم بجم پشت کووارا هوار مخمور یعنی پنگا به هر مازن شورش هر مازن پیش قسطیه جبل بدری قاسی 4-5 هزار خاندوان ما به کردی همون به کردی فکری به کردی آخفتن به کردی هر تش به کردی به ذهنیت کردی نه جل کس هنه به کردی داخون لی ذهنیت جی یا اساس ذهنیت انسانانه هک ذهنیت صافینه به او چقاس کردی بزانه نزانه جی او نت برجمندی نتواکر دایه جبه نه بلکه جل کس هنه به همو هزاخه دولت را دخابتن کردی دزانن لی مروف گره که واحد تشتا 100% اساس بگیره چما دو بجن با کردی به هزاره با کردی بفکره با کردی با آخوه جبوی هر تشت لگول وی بجبر انسان حتی با کردی نه هزاره جه کس ایدن را به هزاره چه خواست کردی جبه بیواته مخمورد وی اولی دا شانس تک خواهی براستی جه نها بلکه جه همه کردستان مخاندوان مخمور نما مستای میبره ما مستای میبره جه تنه کرمانجی دزانه لی شانس آمد 2 لحچاده هایه اف شانسه که مازنش بویمه جی بویوه دما کسک ماموستایک به تایبت ادبیات دا بخوازه آگاهی بگیره بگمان گرک سورانی بزانه جبر میلیون کتاب این سورانی هنه یک تشت کارم بجم ده ادبیات کردی اگر کسک بخوازه فیر ببه گرک دکتر خزندار بخوینه دکتر خزندار دریا یا ادبیات کردیه جی بویوه کیمو کردی یه تایجی دوی داری ده هنها جهماتش زیاده تر بلکه هنها فهم کردن دو عالی آخفتنی داد چید بیتن برای دو بلکه گندکی فهم ندکلی نها برای تکنولوژی برای هاتوشوی دناسین دا به تایبت پشت تفگیر چی بو یگل تشتندن چی بو شورش چی بو باشور چی بو روشاوان ها چی بو هرچه قاستی نخاشی و زحمتی همینجی لیب تی کلبونه که سوران اگه خواهید کرمانجی بزانیدن کرمانجی اگه خواهید فیر سورانی ببید یعنی اف مرقه پیچه که چی بو او هوای بره کو کسی که آگاهی جخانه هر کسی که دخال حال خارد حالیا باوریا من های او روش درباز بون نهال مخموره تشتکیه 4-5 هزار خاندوان هنه به همو بشاه کردی جغرافیا، دیروگ، بیرکاری، زانیاری حتی گل جوانا 3 زمانات زان انگلیزی جی فولن و به نیزی که 1000 کسی مجه اونیورسیته خلاص کرن یعنی او هیا لی در فتح این هی رینادن که کس تشتگی بکن اف هیا آلیدن دا امت قارین بجین مثلا زمان زانه که کرد ده آلیه خزینه یا پیوان دا پیوسته پی هیا که دوک یان جی ایزدی جبر ایزدی براستی به تایبت یل کردستان باشور اوانا دا آلیه زمان کردی دا گله که ساده و زلانه بشه کرمانجی جبر ایزدی پرانی کرمانجی هنه سورانه می کس ندیدی یعنی بلکه از سر زیده اصل حولی روا درامون لی سورانه همو یعنی ایزدی همو به کرمانجی براستی جی گله الپیشن سترانه ما گوهدار کن آلی دیروکی دا دینی وا کردیه یعنی دین ما کردیه دعای وا کردینه یکم تشتی که هر تش بکردی ازدیاتیه افت آلی پیوا دا گله کساسه جبویوه مسئله ما چه بو از خوازم فداری ویتشتی بجم ام نها هفدو فیر بکن ام خاندوانا پرورده بکن لسر اساسه که زمان پرورده که نتوی لی قاسی فیر کرن زیده تر گرک ام لی کلینویل سر که خلطیاج برا راز بکن وی بدنه پیش کسی که خلط فیر ببه و کسی که
فیر نبا فرق وان جهودو هيا جبوي به انها جل كفالي مهنا زمان داخبن مرقي وهيا او وان هيا ليش باكو هندك جها ام دبين تشتين وصا براستی کسی که درس دایی به کردی نفکریه به ترکی فکریه زها بون تشه که زها گرتیه جبوی به اما کو گشتی هم تکارین لیکولین اتخاب به تایبت درباره زمان دال سر و اساسانه باش بگیرینه دست آلی دن دا بلکه دشورش زمان دا سوویت گله که گرنگه کردی میه سوویت امنها بجن دیاسپورا دا راست انها هم تماشات کن بلکه آله که دا شر چکداری کن بو یلی ام ببینین براستی مرقه که گله که مزین زمان کردی هیا یعنی اف بوما اف نها ما ده دادن کو اگر ایرو که امرول خانه لازین و دمه ام جد بینه آلیگر وان کسایی که دخوازن زمان ما ببشیون یعنی محقق و هیا جبوی جوای کس از نهاج حضوری و حواله همیاد بجن بارکیم قدر کفال هنه لکی درکی بخوازه و شخص خو از آماده ما درس بدم جبر کو من کردی خواندم از ترکی نزانم تنید کارم چند گوتنا بینم زمان و من سری خواجی پریشان دی راستی من پر لسر زمان خبت یا من سری خواهشان دی بلکه هنه تشتنه خالتی مهمیانه لی قاسی کوش مهاتم خواجه صافی کریه شکر سپاس دکن یک دقیقه ما مستعد ست شدی بجم از خلاص کن کرم که نيس أسدو أبدي كم ترى أذكر في بيجم يعني واكو جشتي مخاصت جخلاتيا زيادتر أم يعنيش أتشي زيادة مش خلاتيا بساكنين آلي زمان دا آلي كتاب آندا و آلي بتايبت أدبيات دا نجبر كونها من قوتنك لسر أوي جديد من أسنا خازم بيجم لي أم دكارين بكينا ناكوكي مثلا ها عندك بيف لباكورتنا قوتن لباشور أف بي خلاتنا الظانم يعني من سر او کی عالم سر دا دکترات گرفت یعنی به تایبت عالی ادبیات دا از خازم وقتش تا دم پیش دا اگر پیوز بی که بوارا پار وکن بلکه گله کفال ما کتاب خواجی بوینا ویناف کردن لی پی وکی بلکه عمری 7 ساله از خازم هم بشینه کوکیوی و صلاح وارج بو همه حوالا هیویدارین کو ببینه برستوا پیش روزی گلک سپاس دکن مالیا و ما مستسف گل جا آمده لنگته بکم خیراتی سرچاور خیردا بیمام است ساعت ایمه ایران خوش به گلی کی تشته گرینگ آنی زمین راستی جی هموشته کی گلی کی خوش و راستیم بو لی از خازم لسروی گوتنه همی اوالا به گوتنه نورتی زازا دو لیستی وی بخوینم گلی کی تشته گرینگش بویمه نورتی زازا دبیجی گلی کردان اگر هونا خوازن جر تارومار و اوندا ببین بری هر تشتی به زمان خود بخوینن و بدن خواندن اگر دخوازن خود بدن ناسین و حس کرن حوالتی و دوستانی ملت دین را پیش بهرن و به رومت و سربلند بجین دیسا زمان خود بخوینن و بدن خواندن راستی جی سر و گوتنه همی حوالن اف گوتنه کی گلی کی جی خوبون مخواست از بیا بوره پار بکم حتی همه بالا خوش بود از دم یکی نگرم ازی به روزا گرینگ و روزا پیروز لهمی زمان حزم پیروز کن. گلک سپاس کن مالیا و هلا بن سپاس کن. ما مستحسب. کرم که ولی رفیق پشتیوی حوالی ویسی. بله. جه همه بالا را گلک سلافت مورد پیش کشتم و به روزا که او پیروزا از ویدارم کردی. خب بشه که هری میمی کردایتیه هفته هی و سالی ما بخم لینا هوالا بحث کردن گلک هم به پرسپکتیو دان بوچه کردی لوازه دنوا کردادا و بگشتی یعنی هم دیاسپورا دا هم جی دولات دا سدمی از باور دکم یعنی نزانم انسان شخواست زحمت دبینن یا علی مجید من واقعی داگر کردن های مرجیتونه و اونا دناور ایسان رزی دا دناور ایسان می روشنبیر داجی سیاست مدار داجی مثلا دناور ریاستنی داجی هذا پیدا و ریاستنی دنیا دا انسان ما آمادن هر تشتی خوب بدن جبو ولات و ولات کوم بجم کردستان به زمان نابه اتمزت کی د تکلیه خدا دمان خدا بزارو کی خورا به ترکیه وقت کن داخن او چند سال بری بون
روشنبیرێکیان بژنویسکار کی هات لەوا دەری یوتبۆر یا یوتبۆری بژین سەمینەردا دوای من هات بوو میێوانەی ئێوارێ تەلەفۆنی مالا خۆ کرد بە تەلەفۆنێدا بە کوڕێ خۆرە بە ترکی خەبەردا بڕاستی منێکی شاش بوون یعنی ئەو کەس ئەو شەخص ئەم بێژن کوردی بەلات کرد لێ دمالا خۆدا مزەتی ئەو لاوازی ئەو زایفیەیە ئەوە بەکە بێن دیلەمە یا ژێن بێژن ناکوکیکی بەڕاستی هەم دەسەری مەردایە مەرکارە بێژە هەرچەندی مەرد باسە ئەو کیژ بکە کوردەتی کوردی دووری کوردایەتیە ژە شتێک ئەس کارم بێژم یاش دوازم بێژم دەبێ ئەم بخوینە بۆ کوردی حتا ممکن بە بەلا بکەن و دەتێکلیە خۆدا کەسێک و ئەمزان بە کوردی زانن بە ئسرار زمانەکردنی بکار نینن بە کوردی باخن پێرا ئەنەکی هەواڵیانە دەبێ ناش بۆ خاتری وی هەواڵیانە هەیە و هەواڵێکی کوردافۆنیە بوو باسکردنێکی بەرێ دەبێ ئەش بۆ خاتری بە ترکی داخن ناش بووە خاتری بە ترکی نافە یاجی هەنێکی ئینسانی مەهەنە ڕەهاوەت یا ڕەهاتی سەروانەیە دەبێ ئەس بە ترکی زێتر خود باشترین زمان دەبێ مرا کوردی باخە برا ئەس دەڵم تو کوردیە بوو ئەستا گەڵێ فام نەکەم ئەو پرۆبلەمێ منە کێشا منە وەکات بێژینە بە سۆرانی ئیجا بڤیاوایە دەبێ مەردنێکی بە ئینات و بە ئسرار دو کوردی دا ئسرار بکە تێکلیە خۆدا کەسێک و کوردی زان و کوردن دەبێ ئەم تێکلیە خۆ بە کوردی بمەشین وانە دیسا سپاس و سلااو ڕێز بۆ وایە ماڵەوە سپاس دکن هەواڵێ وەیسی هەواڵێ لە هەوم چماک دەنگ شتە دەرناکەوێ دەنگێتی ئەم سۆرانی ببیسن هەواڵێ لە هەوم براخوا ئامادە کرد پشتی هەواڵێ وەیسی برا هەواڵێ لە هەوم شتێ پەیواژ مەربێژە شەف باشە جاردە هەواڵنەوە و ڕۆژە زمانی کوردی وەتەوا پیرۆز بێ مژی دخواست چەند خاڵا بینیم سەر زمان بەرێ هەم تشتی پێویستی ئەس باوەرم هەیە گۆ ئەم زمانی کوردی بخوا و دەردۆرا خوا و جیرانی خوا و زارۆکێ خۆ شێرین بکەن ینی گۆبوان شێرین بێ ینی gelek malbat bi Kurdî zanin karkê wan Tirkî ya bi zimanê qed nizan lê zarokê wan bi Tirkî mezin dibin ew ne yani dê bavê wan bi rastî jî bi Kurdî zanin lê mixabim Kurdî wan naxim Tirkî daxim ji ber got dijmin bi rastî kar dike siyaseta xwe dagirkeriyê de got zimanê Tirkî wan şêrînkirin bide ew jî kêmasiya me heye ku em jî xwe li ser nasekin şêrînkirin nadin zarokê xwe derdora xwe re lê a mühim et xwazim bînim ser ziman yani zimanê Kurdî jî wek siyaseta Kurdî belawela ye yani ez barim ew jî bandorek heye ji ber got ziman wexta got ne standard be yani zimaneke got heme beşê ya em bêjin gelek lehçe Kurdî hene lê gelek dewlemend lê lehça got wisa em heme hevdû fêm bikin ya alfabak me got wisa tîpê me got em heme ser bi hevdû bidin bisînin ew tin ew kêmasî heye mesela wexta em derdora li dîroka civata binarin mesela li Almanya taybetî had nehsed û destpêka nehsedî belawela bûn dema kovara Weimar'a da heme eşîr bûn heb nekin heya bi zimanê xwe kirin yek mehna ziman xwe gihîştin yani yekîtiya xwe çêkirin car de li Brîtanya car de wisa yani ziman vana yekîtiya xwe çêkin yani ziman ne tenê masema gomere bidû bisîniya hevdû fêm bikilê ew siyasî jî gelek rol girîng dilîze divê hêlê de fêvîdarim got em Kurd li ser wê bisekin got em yani zimanek me standard hebe got ew zimanê standard heme mirov heme Kurd bi şekilekî hevdû tê bigihîşine hevdû bidin û karin bidin û bistînin ez barim ew gelek girîng e cardan behsa hergav em behsa kongra netewî dikin lê gelek pîroz e û ew dor kêmasî çêdibe lê ez barim got ziman ew yekîtî çêbibe ew yani bandora xwaltevî pirçê Kurdistanê û siyaset û partiyê Kurdçî bike ez bawerim ew rolek yani wexta ew ziman de ew yekîtî çêbibe zimanê xwe zimanek standard em karibin bixweqînin wê dor de ew yekîtiya siyasî jî wê çêbibe û a xala dawiyet xwazim bêjim bînim ser ziman mesultiya hêzê lokal yani li Kurdistana Bakur bi car de li diaspora bi Kurdî em karibin li Kurdistana li Rojava mecal hene îro rol wê derê
يعني پرورده بزمان کردی و گلک پیشکتی لکردستان باشور چقسه گوه بجی يعني او گلک بسالان راستی آزادی دور هیلی او کماسی هی او سیده پیش نکتن يعني تشي گوه هیل سرد سکن لی ده پیش نخسن و اقدورا خوشی بلا نکرن لی لکردستان با کرد تایبتی لوی داری يعني يعني او راستی مجال هبو او هیزه لوقال سیویل جواکی کاری بون رول گرینگ بلیستانا گو زمان کردی پیش جواد کناری دور داو که ماسی هبو از هیویدار او مسئولتی چه بگو دور داو رولا خوب لیزن و زمان کردی در دورا خوشیری میکن یعنی بوی گلک مهمه اتخوازم بان خالا بینم سر زمان زور سپاس گلک سپاس کن مالی آوا حوال ایرفان کرم که دنگه تگردیه تمام کرم دنگه تفکر سپاس کن مجلس به روژه هر کسی که پیروز دکم سپاسیال دکم جبوی ارگانیزاسیونه گلتش تاتنه بودن وکی همو دردامه اوجی درده که می هری مزنه جاقا اجی دخوازم به آلی که دنه و هن بودنم بیجم هاوار آنجا پیروزباهی افروژه هم دکن اینه که اساس خدا اوه که وشانگری داده پیش همه یعنی ایرو اساس خدا روژه که وشانگریه روژه هواریه جبوی که جی یعنی زمان کرد بریا هواری جهبو بریا روشانی جهبو بریا همو روزنامه و کوارین هیجی بس ایرو پرسکری که ام دیجین دیسا زمانه لی یا که ام نه سرد آخه بنجیم او هوارین یا من گور فکرامن لازمه سر وشانگریه به بو چی سر وشانگریه به وشانگریه که به هواری به روزنامه کردستان او یندن حتی دست پیکرن اساس خدا پلاتفورمی که روشنبرین کرد زانستین کرد سیاست مدارین کرد پلاتفورم وان بو یعنی بسیار وی هوارا خو هوارا سیاست خو هوارا شور و تپنگین خو شاندن بو ملتی خو بو ملتی کرد با هر چهار پارچه ایرو ام دبینن د وشانگری دا روزنامه‌وانی دا کوالگری دا بیجن تو اوای او یک کرتیا و دمی تنه بوچه تنه ایرو تو دکاری به پرتوکه کی رومان به چروک به آنجی قنجک نویسه کی به دکاری به نویسه کی زانه بی که او انسان بله کردی داخل لی گریده کیش فکره گریده کیش پارتی ریخستانی و پشت خدا کیش هیزه مرودکاره اوی ببینه اما جبو روشنبری جبو نویسکاری و جبو هنرمندیا کرد خطره که هری مزنه یعنی دخوازم چه بیجم ایرو یعنی میناک دخوازم از سید میناکا بدم لی سر پلاتفورم واه مرونا خوازن ناوین او بده اما مثلا جیه که یعنی وکی بو پیشیم وکی از بیجم دخوازم بیجم اوه که مزن برخوندانیه که مزن روژاوا تایبتی کوبانی حتاین لسر کوبانی گله پرتوکات نویسار لی پرتوکا هری حتی خواندم پرتوکا هری که زیده حتی فروتان همه سابیجن یا که هری ملت مراخ کرد و سر کوبانی حتی نویسار هنده انسان ما لهنبر وان وحشا برخدان و دستانه دان نویسار که چه دا نویسار موی او پرتوکا بلکه و هموش کاجی خانده به وی پرتوکی قالا کوبانیا که برخدا بو قالا کوبانیا راستی نکرو یعنی ایرو او پلاتفورم بو نتوه کی بو زمانه کی پرسکره که هری مزن یین که سری دکشن آلی زمان کردی واجی آلی وشانگری واجی آلی نویسکاری واجی تلی دنیری که سری دکشنن هر یکی یام پشت خودانه هیزه کی آنجا پرا آنجا تایبتی گله کجی گل دجمنن دناوا و اویدا جی گردن اینگی که جی دگرنجی
اوی کورتر دکن انسان کو بالا خودنه ادبیات انسان بالا خودنه سر زانین نویس کوارگری روزنامه‌گری لگوروان اکولا پیش داده چه ایرو میناک ادبیجم از پرتوکا دنویسم از لیدن هرم از خواستم از سر کیج وشانه به ما وشاندن لگور وشانه وکی کو ایدئولوژی یعنی هر وشانخانه کور خو ایدئولوژی کافرنده نه که هم بجه کریترین خوی ادبی وجهی اخلاقی آنجی یه نویسکی دانه اینه کریتر پیوان نینه پیوانین سیاسی پیوانین حشمندی و کیج عالی ایرو یا راستی جی امنا سر سوشال مدیا آنجی وکی دنه آنجی دستن هزین دولتی مرود دبینه که چاپشتگیریه که جی دبینن جبو یکی جی روزا 15 گلانه لگور من روزا چند امواکی روزا زمان کردی پیروز دکنجی تاسیس خود روزا که وشنگریه روزا که بیر و باوری و روشنبیری این کرد پلاتفورم که وانه هاور پلاتفورم یک هاوری دانویس همو پیشنگ کردن همو یک شهر کربون یک بر خدا بون یک دست دشمن روی بون خود گیاند بون سوریه و دری اب کوارا درخست و آرمان جوان چبو آرمان جوان وی دری زمان پیش بخن نبود ولی زمان بود لسر زمان به وی کواره خوب بگین ملت خو حشمندی خو رخصتنی خو و آزادی خو پیش بخن و یکی دست پی بخن یعنی ایرو مرو نکاره با زمان کردی مثلا هی دنیای دا ایرو زمانی که انگلیسی زمانی که فرانسیزی و زمانی که هم بیشن دن به اوی خلاص ناوه یعنی تیکیلی خو هموالتی خو ایدین نمایه لیا کردا مخابن امن کردن ما کردی خبر دا امر آزاد بن کردی ما ولات ما یکه امن کارم بیشن دا کیفا ولات امن کارم بیشن دا کیفا دوزی امن کارم بیشن دا کیفا برخدانی بس از تنی کردی خبردم کردی بنویسیم و کردی باشینم و نظام چاپ کنم ولی راست لی لازم مرو وانا یک و جواکی دینامیکی و جواکی بخیک مرو همش که به هر را بفکره یک و وان دینامیکا جوان یک نویسارا کردیه یک پرورده کردیه یک هنر کردیه یک اوپراویه یک استرامبیجیویه یک دنگبیجیویه یک تئاتر و سینماویه یعنی امنا همو دینامیکی وینه سیاستویه جبویه کیجی ادخوازم وکی پیشنیاره آنها به سر خود اوه که منینه بس وکی پلاتفورمه که نویسکار زانیار روشنبر روزنامه‌وان یکون کووارا در دخن کنجک نویس با اوه یکی چا تدی ام دیویژن کنگره نتوی به هر هیلی و لازمه جبو ما مستیمه که دست دن راجی لازمه جبو که یک کووارا در دخن راجی لازمه جبو یک ام بیژن پرتوکان دنیسین نویسکار هلبستوان وجوان هنرمند استرامبیجان راجی لازم بو وان راجی مرا کنگره یکی نتوی پیوسته که هر کس خدمت ولات بکن چونکه ایرو ولات و ملت منه به خیره نویسی مجنین یکو ما بخونین یکو ما پیشتا به هر یک ما بگین نفشین نو او یکایه جبو یکی اجی زینا خودم درنج بکم اما کرد و کرمانجی مخواست از چند وان گوتنا بیجم جاردن سپاسی خلوه حمیات کم سپاسی کم گلک سپاس کن دو کس مافیا خافتنی خواستی از به ممی بدلوانجی و داوین امی خلاص کن حمدیه برا او پشتیوی حوالی امین اخسو حمدیه دنگم ته کرم که دنگه ته ببو شب باش ما مسته شب همشکارا سپاس کم خیرات گلک سامبه ما مسته میجی خواست از دستشتا بیجم در یان هزاتن از طلبه دماج بر زمان من استای که من شدید بو سرچاله yani ez karim halê bêjim mesela ev xebatê ku hûn dikin yê ku wek hewe dikin zêdetir bibe ez bawerim ser ziman jî tiştî dî baştir bin çünkü mesela ser xwe bêjim
من 20 ساله نه سر زمانی خو مکتب خوان يعني مالا مدجي اسقط زماني دين اشتغل غير زماني دايكي لبالي وليجي نویسه ده از گلگ نباش ولی بیشم يعني آخافتن دم باشن چون مالا خود دشتغلن لبالي غينيج مالي ده هنگام زمان کی نه آخوه مو نشتغله راستیش مو بچکی لال دبی کرد به حجکی زمان ده از کارم حال بیشم مو زمانی خواه کردی غينيج که مال بات اخوا مو زیدتر در ندی بشتغله سر با آخوه يعني حالت بجمع پیش تریخن بلافتر که نو ملات خواده جوی که من شواره جی گوته بشخوا يعني سر يوتيوب سر سوشيال ميديا انجي وقت که نها يعني 21,000 يعني في سال دنا ام افقا که سر تکنولوژی پیشکتی سر يوتيوب سر اینترنتی يعني مو سر و زیده بخبته از باور می گلی باشتر به و او کدا ذاتن درسته سر یوتیوب و یکو تجمع کردی گلی مهمه یعنی یکو و غروبه ده از باورم همه گلیش پیشکتی تر سر زمان هر کس کو جه خواه آن تشتاکو کاره بی وک هوا درس بن تشندی بن بکن از باورم یه گلی باشتر به يعني سال دیوی وقتی اما گلی سپایترم کاربن بشتغلن میشه خواست از وا بیجم گلک سپاس دکم هوا حمدیه سپاس مالیابا شبها بمین خوش سپاس مالیابا پشتی امین وای وکر امین جی کوما مرسینی یا خوندنه یه وای هفدو دی سرچ عوار مسدنگته ازی وکر شما بناب دنگته بنابه اسپریت کمیه شکلم خورد تو دنگ خوبه tamam ve bu dengete ve bu dengete ve bu ama dengete nay emin dengete nay nay tüketsine var yani ne nay tane na deng nay dengi qat nay اول امین در کوه دیسا نهدته کوه نهدته کوه و گاواتو دکوه لجر دبکی برا دنگو ویدیو هر نروید شد پرسه حوالی لهونگ برا وید سورانی داخل هبرمانی داخل گورانی داخل حوالی لهونگ رجو سلاو ما مستان دنگی مهیه اره دنگی تگلک باش زلاب رجو سلاو همو حوالان روژی کیف خوش بوم هاتم ویدیو براستی از روژی زمانی کردی لحمو حوالان لحمو کردی هر چوار پارچی لحمو کردی تاراوگیش از پیروز دکم براستی روژی گی پیروز بو ایمی کرد بو دست خوشی لیود دکم براستی ام در فتیه و چی کرد بو ایمه بکاریم بسر زمان راستی از یک بچه دیر هاتم سا ایمه کورسک چی کردیه حوالش حسیبی دزانی سر زمانی هورامی اونلاین و ما مستایک من لباشوری ایمه چند حول 20 حوالی سر زمانی بون لسر زمانی هورامی فیر بوم زمان دزانی حوال براستی از زمان چما نتویه بسن بو ایمه نت کرد براستی وکو نت ناسنامه نتویه یعنی با زمانی خوی میخدد تخازی بناسی اگر زاروکی که نکارید ایستا زمانی خوب بزانه و سوجی داد دیابابی ویه از قد لکردستان نجیام راستی لإیران بوم حتمتا سویده يعني من الكردي باش كثير مثل كرمانجيش ناجم بردش زانه بس فهم دكم راسي ود هواري زانه بس من السويد فيربو شورش كميديا تي في صالي نودو شاشه تشيكرت لحمو زماني بو همو كرديد راستي قد مثلا هوالي ايمك بزانن او ميديا تي في تشي شورش كرت لبراستي مثلا زماني كردي مثلا يسمى ديجن روشالاتي الايراني كبزانن براستي او شورش كميديا تي في لسر زماني كردي تشيكر هيش kanali kitir hiç tigitine çünkü dengi wî rengî wî hate pêş heval kesan bûn dizane zanîn kirmancî çi ye bo ew ê ême bikarîn bizanîn netewê xwe binasînin zimanî xwe de bizanîn rexneyekî min hevalan hene rastî yan zanî hevalî ême heye vî derê heval hiç zarokek dikarek
هاوکات 6 تا 7 زمان به یک فێر ببێت یعنی هەر ئینسانی زارۆک مەدێژیم دەکارێت 6 7 زمان فێر ببێت من تازە هاتوومە دەسیویدی ماڵباتی هاوجی ناپی من خەڵکی قەرسەیە مثلا جینارێکی ویان هەواڵێکی ویان بوو وێت ژینی برای من سووریا یعنی ئەوان هەڵبی سووریا هاتبوو لە سووریا عەرەب بوو گوت هاتێتە سوید 13 ساڵە بووکی ماڵی مەیە یەک کەلیمە کوردی نزانی بەس بە 6 مانگ ئەسەفی خلاص کرد یعنی ئەو چونکە ئیرادە دەخواست هاتیە سویدی فێر بووە بەخوازە سویدی فێر بێت بە 6 مانگ سویدی ئەو ئەسەفی مەدێژ ناژم سویدی کامل پێ دەبێت بەڵام چمەگە ناخازێت یعنی ئەگە هەواڵی ئێمە بخازن زمانی کوردی لە ڕاستی بخازن ئەوە پڕ مهمە بۆ داهاتووی ئێمە بۆ نەتەوەی ئێمە بۆ شۆڕش ئێمە بۆ گەلی ئێمە کە بکارین زاروکی خۆ بە کوردی بقارن بە ئاخف یعنی ئەوە پڕ مهمە هیوی دەخوازم هەموو هەواڵێکی دەرەیە ئەو شۆڕشی سەر چی بۆ زمانی کوردی مامۆستای مەسەبی دەری هەنە کۆرۆنای ئەگەر چی وەکو بڵێن خرابیکی وی هەبوو بەس ئەم باشیکی وی بۆ هەموو هەواڵان لەسەر ئۆنلاینێت چێکردن لەسەر زمانی بکارن لەسەر زمانی ئیش بکەن لەسەر زمانی ئاخفتن بکەن لەسەر زمانی بچێک پێشکەفتن دەست بکەن مامۆستای ئێمە پڕ هەنە دەزانین لەسەر ئەنستیتوی کوردی هەنستۆ کۆم دەکارن یان کۆمەک یار بگەن مامۆستا حەسیب هاتیە ویدیۆ لە باژار ئێمە یوتیوبری هەیە بەڕاستیەوەش کورسێ کردیە یعنی ئەوەی هەواڵ ئێمە دەخوازیم ئەو ڕخنەی لەسەر ئێمە نەمێنێت ئێمە ئەو زمانی کوردی بە تایبەتی هەواڵی ئێمە لە باکووری ڕاستی کوردیکی ئەوان پێویستە مەتریاڵیش هەنە ئیستا کەس نەکارێ بێژنینە کە بکارین ئێمە زمانی خۆ پێشکەوتی بکەین بکارین زمانی کوردی زمانێکی هەرە مەزن هەواڵان ڕاستی من بژن هەواڵش بزانن بەڵکو حرب عەرەبی بزانن بەڵکو تورکی بزانن یا بزانن فارسیش بزانن زمانی تورکی لە هەر سێ زمانی ئەو زمانە مەزنترە بەڵام چما زمانی دەسەڵات نەبووە پاشێ دەچێت ئیوی دەخوازم دووبارە دەستخۆشی لە هەموو هەواڵان دەکەم و لە هەوا مامۆستای دەستخۆشی دەکەم و هیوی دەخوازم ئێمە ساڵێکی دنی وەکو ئەو هەواڵێک ئێمە لە پێشی مەگوت ساڵێکی دن بکارین بە کوردیەکی باشتر بێنە پێشی جەم یەکتی کۆم ببین زارۆکی خۆ مهمترە بەڕاستی مهمە ئەگەریش هەموو لە پێش دەگوت ئەگەر زارۆکی ئێمە نەکاری کوردی خەبەر بداوە سوژی مەیە ئەوە هیچ شتێکی نییە و بەهانەیەکی نینە و ئەوە ڕەخندانی بێ خۆ بکەین گەلی سپاس مامۆستا دووبارە ڕۆژی زمانی کوردی ئێمە پیرۆز دەکەم بە هەموو هەواڵان و هیوی دەخوازم هەر سەرکەفتن هەموو هەواڵ ماڵیابە هەواڵێ ئەمین کە دەنگێتە بەبوو هەرەکەرم کرد باخفە نا ئێتە چوو وەختێتە چوو هەواڵێ ماچ براو کەرم کرد ماچ ناک مامۆستا مەک لەسەر ناوی بیلگیسارێ لەسەر ناوی کۆمپیوتەرێ بەرە مەک ئەو کەتی ماچ خەلەت فەهمکردن سەریدا ڕاستی نەبێ تەناس نەکرد کەرم کرد ناوی من یێتیش ez ji Bakurê Kurdistanê me li Fransa dijîm û em hevdû li ser Twitterê de jî ew dikin. Bi rastî serîda cejna we hemû ame pîroz be û tiştekî ev mesela koronayê derfetekî pir xweş da ku em li ser onlaynê hatin derhevdû û wilo grûpekî were xweş çêbû li ser ziman jî gelek aktivîte çêbû û ji keda were jî gelek spas. Ez naxwazim pir firehî ew bikim gelekî hevala derheqê gelekî mesela da zaten xeberdan feqet tişta ku ez xwazim bêjim yek asimilasyon tiştekî herî zor e yani li pirahî li ser her çar perçe Kurdistanê em nedibin bangeha dijminekî da em dibin bangeha çar dijmina da çar destên giran li ser pişta me bûn heta îro roj ku me çanda xwe hunera xwe kultura xwe pêşta xist ev jî ne tiştekî vala ye lê feqet terê dike terê nake jî ger em hîna berxwe bidin temenê gelekî kesên vê derê de ji min pir mestirin ew xwe pir jî na lê feqet ez îro nava heftekî de wa zarekî min ê çêbe bav eger ku ez ziman ravî wê zara xwe nekim wê tu kes zimana min kultura min çanda min
hebûna min û ji ku hatina min ji ku çûyîna min ravê wî zarokê bike û vê çand û kulturê hunerê berdewam bike. Zanîngeha yekemîn li mala min da wê dest pê bike. Ya duyemîn piçekî bêderfetiyê me tabî pirin. Min çendekî ewil li ser Twitterê dîsa keçikekî piçûk ji Rojavayê dît mîkrofona Roj TV hilda bû destê xwe û mena bilbilekî em bêjin werxweş diaxivî û qise dikir û gelekî kesên Bakur jî par vekirbûn gotibûn yanî zarokekî Rojava zimanê xwe çiqas xweş xeber dide falan û wilo hat bîra min yanî Rojava yanî şoreşa Rojava 2011 da dest pê kir ev em 2020 da ne nava 8 em bêjin 9 sala da yanî ancak em bêjin me 3-4 sala li wê derê pişta xwe rast kiriye ku zarok pêda ji şer xilas bûne û talîm dibînin û zarokê me hatine çi astê çiqas xweş zimanê xwe qise dikin zimanê me qise dikin ev ne tiştekî hindik e bi rastî mirov pê serfiraz dibe. Li ser vî meselê tişta kêmasiya me organizasyon û bêdewletbûna me bêsîstembûna me li ser pişta me barekî giran e. Belê belkî em bêjin dewlet tiştekî pîs e, dewlet xirab e, dewlet zilm e, zor e. Gelek tişt em bêjin lê feqet derfetên ku dewletbûn dide mirov jî evan sazgehên ku dewlet ew dide îmkanên ku dewlet dide mirov pê dikare çand û huner û kultura xwe ne de endakirin bi dünyayê bide naskirin di nava cîhanê da ji xwe re evkekî nasnamayekî bigire li ser pirtûka xwe li ser erdê xwe li ser warê xwe yanî ew nebe piçekî zêdeyî zehmet e ez naxwazim zêde bigirême jî gelekî spas. Ez spas dikim maliya van. Em çawa bikin ez dibêm eger kesekî nê tiştekî zêde bêje tu nebe cubare bêje tu nebe ez dibêm bes e em bigirin mamoste Kamuran ez agahiyakê bidim paşê em mafya xaftinê bidim te û em ê bixedînin. Roja 21 Mehê saet 9:15 de dîsa li ser vê lînka mişandî li heman lînk ez ê lînkê neguherînim pirtûka Cîhan Roj ya romana wî ya mala baz ew ê ji tevlî şêwirê bibe û koma Cizîrê ya Mersînê ya Amedê ya Stockholmê û ji gelek cûreydinê şêwirê bibin pirtûk mişter komê ê bixwazin ez dikarim dîsa ji wan re pedefa pirtûkê jî bişînim em ê ji bo tevlîbûna we hemûyan em spas dikin ez ê mamoste Kamuran ger tiştekî bêjin ya jî em ê bername xwe dawî bikin spas dikin. Spas mamoste gotineke ku ez ê bêjim hevala hemû ji xwe gotin tiştekî zêdetir bira nebe tekrar